iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Pedro kapitulo 4 bersikulo 19. Ngarod, no agsagaba ka kas pagayatan ti Dios, agaramid ka iti naimbag, ket agkam mataleg ka iti namarswa, iso amang tungpal iti karina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Masapol nga i-condition ko tilugan ko. Tapnawan ti parikot nga ramatan mi kadagiti barkadak. Nag-joyride kadagiti agduduma tourist spot. Uy! Sabali man ang tilugan mo Ulysses. Ha? Panchiro. Regalo kanyak na iti ni Papa. Idi naggraduara kiti college. Talaga mo ta. Bilibak ka pare. Nagdakkel pa iti balayaw. Adalugan mo. Baknang kan. Oray saan kan nagtrabaho. Mabalinain. Si Kamot William. Tila bagbagam kanyak. Agsagana ka kit di. Tapan tayo ag-beach kadagiti barkada ta. Sige Kayat ko ti mapanagpasyar iti igit ti baybay. O sige. Sana bale. Tadda da ito ilugan ko nga aramaten tayo. Patay bum sa tilugan nun. Hindi ka kadiagdanag. Naway ati highway. Nasaysayat na napaspas tayo. Tapno na dardaras tayo ang makasangpet. Sa bagay, nalay ka mo't nagmaneho. Ayun mo ganyan. Naimbag man, ta saan da ka unay nga istrikton, naging tinaganak mo? Saan? Amo mo ta busy ni Papa iti negosyo na. Kaya ni Mama, atay di abroad. Isumat lang na baknang kayo. Tanagagat ngagpadpada dagiti dadakkel mo. Ay, kaano mat nga ta makapanak iti abroad. No dumuras mat tibiyag ko. Oo, naikalakit din na. Di kagdanag, William. At tulat na. Ikararag mo kon ni Apo Diyos na ita. Kat sigurado, makapan kan tumat iti abroad. Papa, sino ti kadwayo a babae? Ulysses, iso nga inururay da ka sumangpet. Tapno agsasarita tayo. Anya ti kay tasawan da ito Papa. Insangpet kun dito'y balay, ti may kadwa nga inam, anak. Anya? Adda babae yun, Papa? Nabayagan nga da relasyon mi kini Maggie. Anya? Daddy, iso ka din ni Manong Ulysses? Sino ka, Miss? Ulysses, iso na ito ni Dina. Kapsat mo. Anak mi kini Maggie. Inyawid ko idan dito'y balay. Tapno kakabalay tayon. Saan? Ulysses! Agsarsarita tabay lang! Ulysses!
nakaasi ti inam ngagtrab-trabaho iti abroad. Ngam, gayam, lipliputan ng tawanan bain nga ma'am, Ulysses. Jack ngam naman di pa nang isang pat ni Papa iti may kadwa pamilya na iti balay mi, auntie. Ken Jack Macklon. Tinasayaat, ipakaamom adagos daytoy iti inam, Ulysses. Ibagat kan katipod no, Ulysses. Iso saan nga gawawi dito'y Pilipinas ti inam. Taddan pamilya na iti abroad. Anya, Iso ngagpada kami lang iti inam. oray pa'y no kasta. Jack kayat ti pa nang isang pat iti anak ken babae dito'y balay. Ta sino ka kumamang iparit iti kayat kong aramiden, ha? Anak ka lang. Di kaila ka din nagpanunot, Papa. Oy, di naksong-basumbatan ah. Taamangan no mailawan ko pa ya ama isawang ti kinapudno. Anya kinapod no, Papa. Panawenan, tapno maamuam ti kinapudno. Ampun ka lang, Ulysses. This is... Pumanawak lang dito'y balay, Papa. Inaklangan nagbero kiti panggadak. Sa pulik tigasat ko itadayo lugar. Sige. Pumanaw ka laeng no iso ti kayat mo. Ngam pangasim. Ibatim tilugan nga us-usarem. Papa, Ibatim tilugan. Tarumbang lang ani di na ti pangtedak iti daydi alugan. Ta iso ti pudpud nung anak ko. Uwen, Papa. Sige. Makaamu ka no sa dino ti papanam. Diyos ko. Sa dino nga tanti papanak. Makamuditan. Basta pamanaw ako. No kasta, binaybayan nyo ni Manong Ulysses apim manaw, Daddy. Isumat ti kayat na. Agyaman pa ikit dia. Ta pinadakkel kan pinagadalmi. Daddy, Jak kayat ti ugali na. Taman nakipyang. Nasaya at mat. Ta nagdisnudo apim manaw. Pimanawan ni Ulysses di tadakkal abalayda, William. Unay mo't ni Ulysses. Di man na nagpakita mo't kanyak. Apay ka de. Ha? Ay kwa? Umay ko kumaibaga nga arkelag tilugan na. Tay tulod nakman iji airport. Ag-flightak nga minayin. No kasta, ag-abroad ka matan? Padasak man matigasat ko iti abroad, nana. Ay, kutwan ah. Bareng no ijay tayan tigasat mo nga umasenso. Sige nga ron, nana. Ibagayon tulangan ka ni Ulysses, nga imayak. Kitagak man no asino ti kaslagas asog itay iti kalapaw day di tatang. Siripag di tawanan.
Kada tao ang nakadumog. Nakita na ko. Pumanawak dito yan. Ang mga noang bagtit at alalaki. Diyos ko, lawlawan ko nga may dito eh. Miss! Miss! Magkitlaan! Miss! Di ka agbuton kanya. Saan nakadako sa tao? Sino ka? Pinganda ka dito eh. Ulysses tinagan ko. Naiawanak namin. Iso ang nakadanonak dito eh. Ay, sige, panawan ka pa'y manong. Agawid akong tani, malamon. Miss, agpatulong ako makin ka, numabalin. Awan ti amamok dito eh. Amabalin kong asitgan. Kasano anayaw awan ka ako na, manong? Atid do gasalaysayan. Panagkita kat naliday dito at tao. Kaasimat nagpaiso anayaw awan. Mabalin ka diya sumurotakan kay ti pagawidam. O sige, manong. Kaasi ka mat, no panawan kalatan dito eh. Diyak amo akas tagayam ti sasadam iti biyag, manong Ulysses. Dahil tati makagapo. Nakapaya nakagtungak iti kabakiran. Diyak kahit nga dati makakita iti mapaspasamak kanya kita. Takinapod nuna. Kaya't ko apapasan ti bagik. Gapo kadag iti parikot ko ita. Diyak pulos ni namnama. Manong Ulysses, saan niya ipalubos ti Diyos nga aglidliday kalatnan? Amom. Pudno may isa ka lalaki. Ngamjak nalapdan ti bagi ka nagsangit. Gapoy ti kasasahad ko iti biyak. Maawatan ka, manong. Tikit di aramidam. Kumamang ka iti Diyos. Nabilag ti kararag. Mamati akiti day tangay bagam Helen. Takinapod nuna. Nasungbatan at agos tikid daw ko. Nga adda ko mamang tulong kanyak. Diyos ko. Ada ako manin ita dito simbahan. Umunay ti hamin. Agyaman hakta dinak binaybayan. Inturok nak itayan dagiti tao ang makatulong kanyak. Kat ita, Diyos ko. Ada kiti pagtaangam. Si papasnak nga agdaydayaw kang ka. Agsipod ta daytoy lang tamok ang maisubad iti kinaimbag mo kanyak. Madaydayaw tinagan mo o naintaklan nga apo.
Agyaman nak, tanagkita tamanan, Ulysses. Kat, kumusta kan? Kastoy, William. Nakarecover ak mo ten. Tadati tahawan ang tulong kanyak. Wen, talaga kasta. Kan panunutan tayo. Ngawan ti itid ti Diyos kada tayo, aditay kabailan asulbaran. Nang runa, no dagiti parikot, wano panubok. Husto ka, William. No kayat mo, umay ka iti pagtrab-trabaho ka construction iti abroad. Agkasapulan da pa'y ngamin, iti kadwami. Agpaiso? Wen, di kagdanag. Tulungan ka amang iproseso kadag iti masapul mo a papeles. Sige man yarad, William. Barang no mapagasatan akmat. Kat makasubadak iti kinaimbag mo kanyak. Helen, siganton ti makaamo kadag iti mulak anatang ha. Nangro na kat adamot ita si dagti kalapaw mo. Ha? Ituloy mo nga iwanan dagiti mulak. Kat no makapit ka, kukwamton ha? Sige, Manong Ulysses. Agyaman nak. Kat ikarkararag ko ti panagbalikim. Agyaman akmat, Helen. Sayang amin ti kundaway, no palabasakit din. Kaya't kumati makapan ni abroad. Kat agyaman nak iti kinaimbag mo kanyak, Helen. Sige. Agpakada ako na. Sige, Manong. Happy trip. Kaslakaan mo lang dati pa nag-abroad ta. Gamita, nakagatang kan itilotem. At da pa yung dakil abala na ipatakder mo. Inativ na ka, pre. Among William, jak na ipundar amin dagita. No saan nakatinulungan ti Diyos. Ken, sika. Iso adakil ti panagyaman ko kun kagayom ko. Kat jak to malipatan day tangay naramid mo. Rumbeng lang at tulungan ka, pare. Tanasaya at kaagayem. Hindi pa lang. Sorry Nunay palagi ko tinapalabas. Oras siya. Jaknam naman ti amin. Iswa ladingitak pare. Anya kalakit din na ya. Awanan kanyak day jay. Napalabasan. Sige. Bayamon. Saan aday ta ti panunutan ta? Umay ka kinti. Ag-relax ta. Helen, tinasambit nga isim mo, tinagbalin nga inspirasyon ko iti biyag. Manong Ulysses. Gat sapay la ko ma, tadi nakaguray iti ipudnog kan ka. Damo pa ilang amin na nakita ka. Inayat kan. No aklunam ti panagayat ko. Agkalay sa adagos. No bilang tadi nakmaklon. Nakasagana aklat nga aguray, Helen. Nabayag basit anagam amuta, Ulysses. Kat nakitak tinasaya at agalatkan ka. Anya ko matirason, adi ka maayat. No kasta. Kasarita tangarudan tinagandakan ka. Kaya't kung agsimpatan, Helen. O sige, sikati makaam mo, Ulysses.
Adto ti invitation card para kada kayo iti amam dina. Nagapon na? Basaak man? Ha? Ni Manong Ulysses? Wen, mga asawan ni Ulysses. Isu nga ibagam iti amayo ta dumaray tayo, Wan, Auntie Marcela? Sige, jakon agbayag. Day talaang ti umay ko itid kada kayo. Sige, agyaman kami, Auntie. Sige. Invitation card. Wan, Daddy. Ni Manong Ulysses. Mga sawan. Ni Auntie Marcela tinangayag iti dayta nga invitation card. Ala. Darayan tayo, ti kalaysa ni Ulysses. Ulysses anak, di ka nagimulay ti sakit tinakam kanyak. Isu nga imbayak, takayat ko amay matangan ti panagkalaysam. Kanakidawak mo iti pamakawan mo. Awanan kanyak tinapalabas, papa. Napakawan kayon. Ket oran niya pa'y tinagkurangan nyo. Bigbigik lat ti utang ko kada kayo anay mag-anakam, papa. Agyaman na kay Ulysses. Kat kablaawan ka. Tanapasayaan mo tibyak mo. Sapay lang ko ma. Tao may kalatag pa siya rin balay Itugot mo ti asawa ma anak ko. Agyaman na, papa. Helen, lalaki ti damo nga anak ta. Wan, Ulysses. Ulysses, kumusta ti apo ko? Papa, Imayak ta magagara na ka makakita iti apo ko. Muntoy man, saklutek man ti apo ko. adtoy, papa. Ay na, naglungpo ang maladaga. Inton rumuwar kayo dito ospital. Agpasyar kayo nito ijay balay. Tayong kay alaan ti regalok iti apo ko. Ulysses, makita kat mayat mo tanti kukuyugan yung itinabangunam nga ama. Kan ti anak da. Naimbag man tadi mo nalagip idi dagiti nararamid daken ka? William, aklo na kay didamo. Nasakit tinakam ko kadakwada. Sinangitak ti sasadak iti biyag iti. Ngem, idi di mawat iti kaasik ang tulong ti Diyos. Nagunod ko ti talna, ken talinay ti panagbiag. Ket managsaka naklaunay. Tauray ti na materyalan na parabor. Naawat ko. Ket babaan day ta, iti natibkar apamatik iti Diyos. Talaga anaasi ti Diyos, Ulysses. Ket madaydayaw ti Diyos.
Ti Dios agdala tawagas na tapno maispal ken matulungan na dagiti kumamang kankwana. Madaydayaw ti Dios. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.